السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe ogwa yasarna ate nga tutandika butandisi. Twaganye mu video yaffe evuddeko nti ennyukuta zino oziraba bwe babeera nga bazigase tuzigatta mu kusoma ate nga tuzanguya. Ne tugamba nti zino ezikka wansi wa layini kati nga siini nga shiini naam zo bazijjako ebitundu bya wansi bwe ziba nga ze zitandise. Wakategedde kati nga wano bwetandika kino bakisalako kino kino bakisalako ne bakuwa kano akatono ne bayunga ku buyunzi ennyukuta eba ejja maaso. Okitegedde so kati ne basiini nankubadde teyina kino ekiwundi kya wansi no paati ya wansi bagisazeeko. Okitegedde kati naam tugende maaso. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tuli wano khaulam so si khaulam tojikutula tokutula gamba nti khaulam excuse me katono nyo tereze mu kudobozi diba chankanamu nam tugambye tojikutula ng'osoma ogamba nti khaulam eno khaulam kubanga eno khau eno hau byawukana eno kha eno ha so tugamba nti khaulam hausin jimshin khauta'u kudidam khaulam hausin jimshin khausin khauta'u sin ba'u sin lam sin nun sin sad sin ta'u kudiram sin ba'u sin lam sin nun sin sad sin ta'u shin ene line esembayo line esembayo shin ta'u shin dha'u shin ta'u shin sad shin dad kudiram shin ta'u shin dha'u shin ta'u shin sad shin dad tuziddemu layini ezo. Khaulam hausin jimshin khausin khauta'u layini eyokubiri sin ba'u sin lam sin nun sin sad sin ta'u layini esembayo shin ta'u shin dha'u shin ta'u shin sad
شين ضاد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.